afite igikundiro kidasanzwe aho yerekeje benshi niho bisanga, akaba umwe mu bakunzwe na benshi ku isi, akitwa intwari ya ruhago, akitwa umucunguzi wa Portugal. Nta wundi ni Cristiano Ronaldo. Ubundi uyu musore ni muntu ki? Ubuhangange se afite bukomora kuki? Hehe se kandi byatangiye ryari? Munyemerere mbingize mu bigwi n'amateka byaranze uyu musore, mbaviri muzi n'umuzingo akantu ku kandi ku buzima bw'uyu musore butangaje Cristiano Ronaldo. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ubonye izuba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1985, akavukira ahitwa Funchal i Madeira muri Portugal. Uyu ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga, ufite ise umubyara witwa José Diniz Aveiro na nyina Maria Dolores dos Santos Aveiro. Uyu musore yavukiye mu buzima bugoye cyane kuko umuryango wari udafite ubushobozi buhagije. Aha ise yakoraga nk'umukozi ushinzwe ibikoresho mu ikipe y'iwabo muri Portugal yitwa Andorinha, naho nyina umubyara yari umukozi wo mu rugo ushinzwe gushakira imibereho urugo ndetse no kwita ku bana yari yarabyaye. Iri zina kandi Ronaldo ise yari kunze kubera umukinnyi wa filime witwaga Ronald Reagan wabaye perezida wa US mu gihe Cristiano Ronaldo yavukaga. Gato ku kantu utaruzi, ese wari uzi ko Cristiano Ronaldo afite imyaka 15 yonyine y'amavuko yaze guhura n'ikibazo cy'umutima, abaganga bakaza kumukorera operation ariko ikaza kugenda neza bikarangira kizi icyo kibazo. Kuba se umubyara yari umukozi w'ikipe byatumye umusore akunda ruhago cyane. Ari naho uyu musore yatangiriye gukina agana mu mwaka w'1992. Afite imyaka 7 gusa yonyine y'amavuko, uyu musore yatangiye gukina umupira nyuma yo yerekeje mu ikipe yitwa Club Desportivo Nacional of Madeira. Maze bidatinze kubera impano y'uyu musore, mu mwaka w'1997, imyaka 12 y'amavuko, Cristiano Ronaldo yaje kwerekeza mu irerero ry'umupira w'amaguru rya Sporting Lisbon. Hanyuma mu mwaka w'2000, afite imyaka gusa 15, nibwo yagiye mu ikipe nkuru ya Sporting Lisbon. Gatari ku cyo wamenya, Cristiano Ronaldo akiri mutoya, mu mwaka w'2005 ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi, ise umubyara yaje kwitaba Imana muri mwaka w'2005, bituma Cristiano Ronaldo asigarana nyina wenyine waje kumufasha kumwitaho ndetse no kumushyigikira muri kariyeri yo gukina umupira w'amaguru. Aha ikindi kandi wazirikana, uyu Cristiano Ronaldo yareranwaga n'abana 3 bavukana kuko akomoka mu muryango w'abana 4 ari bo Hugo Aveiro, Irma Aveiro na Casia Aveiro, ndetse nawe w'uwanyuma w'umuherezi ari we Cristiano Ronaldo. Uyu musore kandi ni umusore ufite uburebure bwa metero na santimetero 85 z'uburebure, akaba akinisha amaguru yombi ariko cyane cyane agakoresha ukuboko kw'iburyo. Tugarutse gato, nyuma yo kwitwara neza mu ikipe ya Sporting Lisbon, akaza kuba umukinnyi mwiza ukiri muto, uyu musore yaje kubengukwa mu mwaka w'2003, abengukwa n'umunyabigwi Sir Alex Ferguson watozaga Man United, maze amutangaho akayabo kagera kuri miliyoni 24 z'amapaundi, aho umukinnyi ukiri muto uguzwa amafaranga menshi muri Man U kuko yari afite imyaka 18 y'amavuko yonyine gusa. Icyo wamenya aha, iyi transfer yari ije kuba nyuma y'umukino Man United yakinagamo n'ikipe ya Sporting Lisbon wa gishuti. Muri iyi kipe ya Man U kandi yaje kuhagirira ibihe byiza cyane cyane sezo y'2007-2008, aho yaje gutsinda ibitego 42, akanahabwa inkweto ya zahabu nk'uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi Burayi, hamwe n'ibitego 31 mu marushanwa atandukanye. Nyuma yo guhesha Man U Champions League kandi yo mu kwezi kwa 5 mwaka w'2008, yatowe na FIFA nk'umukinnyi w'umwaka agana mu mwaka w'2007-2008, bituma agomeza kugaragara nk'inyenyeri muri iki gihe. Mu mwaka w'2009 kandi yafashije Man U kugera ku mukino wa nyuma wa Champions League watsinzwemo n'ikipe ya FC Barcelona.
nyuma gato yaje kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid aguzwe asaga miliyoni 80. Transfer yose hamwe yaje gutwara agera kuri miliyoni 131 z'amadolari. Uyu musore yaje gukomeza kwitwara neza cyane, agomeza kwesa uduhigo kuko nko muri iyi sezo ya 2010-2011 yatsinze ibitego 40, aho umukinnyi wa mbere mu mateka ya La Liga ugejeje ibyo bitego. Sezo kandi 2011-2012 yafashe ikipe ya Real Madrid gutwara La Liga atsinze ibitego 46 muri iyi kipe, kandi yayitsindiye ibitego 36 mu mikino 55 yagaragayemo ari kumwe na Real Madrid, ndetse n'ikipe y'igihugu wagana mu mwaka wa 2013 yamufashe kuba umukinnyi wa kabiri wahawe igihembo cya FIFA World Player of the Year. Si ibyo ngibyo, uyu musore yagomeje kugaragaza impano, maze mu mwaka wa 2014 aza gutsinda ibitego 52 mu mikino 43 mu ikipe ya Real Madrid, yayifashije gutwara Champions League ndetse bimuhesha indi Ballon d'Or. Sezo kandi 2014-2015 yatsinze ibitego 48, aho umukinnyi wa mbere muri La Liga mu gutsinda ibitego byatumye agira ibitego 324, bamwe mu batsindiye ibitego byinshi Real Madrid, aha yari mu mwaka wa 2014-2015. Ikindi wamenya, iyi sezo kandi 2015-2016 yatsindiye Real Madrid ibitego bigera kuri 35 muri La Liga. Muri uyu mwaka kandi yafashije Real Madrid kugera kuri Champions League ya 11. Aha yakomeje kwitwara neza nk'aho mu mwaka wa 2016 yaje kongera guhabwa Ballon d'Or ya 4 mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2016 nk'uko nari mbivuze. Sezo 2016 kandi 2017 mu marushanwa yose yakinye yatsindiye Real Madrid ibitego 42, ayifasha gutwara Champions League ndetse na Liga, yamugejeje kuri Ballon d'Or ya 5. Sezo kandi 2017-2018 yatsinze ibitego 44 mu mikino 44. Iki gihe ikipe ya Real Madrid yaje no kwifasha kwegukana indi Champions League. Ahagana mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2018 yaje kwerekeza mu Butaliyani muri ekipe ya Juventus do Turin. Amasezerano y'imyaka 4 ahabwa agera kuri miliyoni 132 z'amafaranga y'amadolari. Aha yavuye muri ekipe ya Real Madrid amaze kuyitsindira ibitego 450 byose hamwe mu mikino 292 yayikiniye. Yatsinze kandi ibitego 28 muri iyi sezo ya mbere mu ikipe ya Juventus de Turin. 2019 kandi 2020 muri iyi sezo yatwaranye n'ikipe ya Juventus shampiyona y'Ubutaliyani ndetse n'icyo bita Super Coppa Italiano, igikombe kiruta ibindi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Aha byamwongereye agaciro ke ku isoko. Ikindi wamenya, yaje kuva muri ekipe ya Juventus agaruka muri Man U, ariko ntabwo hamaze igihe kinini kuko yahageze mu mwaka wa 2021 aza guhita hava muri sezo ya 2022 batandukanye ku bwumvikane. Nyuma y'amezi make kandi yaje guhita yerekeza muri shampiyona Saudi Arabia mu ikipe ya Al Nassr. Ntabwo wavuga ibigwi by'uyu musore kandi ngo wibagirwe ikipe y'igihugu ya Portugal yakiniye amarushanwa y'abakiri batoya ndetse na U21 mu marushanwa atandukanye. Yaje kugaragara mu ikipe nkuru ye bwa mbere hagana mu mwaka wa 2003 mu kwezi kwa 8, ubwo ikipe y'igihugu ya Portugal yakinaga n'igihugu cya Kazakhstan. Aha kandi ahagana mu mwaka wa 2006 mu gikombe cy'isi, aha yaje gutoranya mu bakinnyi ba Portugal 4 bari baje kwitwara neza muri iki gikombe. Yaje kuba kandi kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal agana mu mwaka wa 2008. Ikindi kintu wamenya kandi mwaka wa 2012 yagejeje Portugal muri kimwe cya kabiri cya European Championship. Uyu munyabigwi kandi mu mwaka wa 2016 yafashije ikipe y'igihugu ya Portugal
wegukana igikombe cya European Championship. 2018 kandi tudatinze, igikombe cy'isi yatsinze ibitego 4 mu mikino 4, yafashe Portugal kugera muri knockout stage muri iki gikombe cy'isi cya 2018. Murabyibuka cyaberaga mu gihugu cy'Uburusiya. Mu mwaka wa 2019 uyu musore nabwo yaje kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Portugal ubwo bakinaga UEFA Nations League. Mu mukino bahoragamo n'ikipe ya Switzerland, umukino wa kimwe cya kabiri, uyu Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos yaje kuba atsinda hat-trick mu mukino. Ikipe ya Portugal yaje kubitsindamo ibitego 3-1 batsinda igihugu cya Switzerland, byatumye bagera ku mukino wa nyuma aho bagombaga gukina n'igihugu cya Espagne. Mu kwezi kwa gatandatu kandi mwaka wa 2025 yatsinze igitego mu bitego 2 batsinze ikipe y'Ubudage ni muri Euro Nations League. Yongeye gutsinda kandi igitego kuri finali ubwo banganyaga n'igihugu cya Espagne ibitego 2-2 muri irushanwa rya Euro Nations League. Ikipe y'igihugu ya Portugal kaza kwegukana igikombe itsinze Espagne kuri penalty, yabahesheje Euro 2025. Gato ku kijyanye n'ubucuruzi, ikindi kintu wamenya, ahagana mwaka wa 2016 yabaye umukinnyi wa gatatu nyuma ya Michael Jordan ndetse na LeBron James bakinaga basket wasinyanye na company rutura ikomeye yitwa Nike kugira ngo ifashe kwamamaza. Ikindi kandi mu bucuruzi afite brand ye yihariye yitwa CR7 icuruza imyenda, inkweto n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu musore kandi ahagana mwaka wa 2025 nibwo yaje gutangaza ko yuje agera kuri miliyari ndetse na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, aho umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bafite amafaranga atubutse kuri iyi si ya rurema. Bike wamenya kuri kariyeri y'uyu musore w'umunyaportugal Cristiano Ronaldo. Ikipe ya Sporting yatsindiye ibitego 5 kuva mwaka wa 2002 kugera mwaka wa 2003. Na ikipe ya Manchester United yikiniye kuva mwaka wa 2003 kugera mu mwaka wa 2009 ayitsindira ibitego 118. Yaje kugaruka mu mwaka wa 2021 kugera sezo ya 2022 ayitsindira ibitego 27. Ibitego byose hamwe yatsindiye ikipe ya Manchester United ni ibitego 145. Ahantu yaciye agahigo ni mu ikipe ya Real Madrid kuva mwaka wa 2009 kugera mwaka wa 2018. Uyu byatumwemye aba umwe mu bakinnyi ba Real Madrid batsindiye ikipe ibitego byinshi kuko yaje kuba yitsindira ibitego bigera kuri 450. Mu ikipe ya Juventus ikindi kandi wamenya yayikiniye kuva 2018 kugera 2021 ayitsindira ibitego bigera ku 101. Ikipe kandi ya Al Nassr kugeza uwakinira yagiyemo kuva mu mwaka wa 2023 ubu kugeza mu mwaka wa 2026 amaze kwitsindira ibitego gato birenga 120. Mu ikipe y'igihugu kandi ya Portugal yakiniye kuva mu mwaka wa 2003 kugeza ubu amaze kwitsindira ibitego birenga 143. Ibi kandi bimugira umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Portugal wa mbere umaze kwitsindira ibitego byinshi. Ikindi wamenya kugeza kuri ubu, uyu musore Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos amaze kugeza umubare w'ibitego bigera kuri 964 mu marushanwa yose yakiniye kuva yaratangira gukina umupira w'amaguru. Bimwe mu bintu bitangaje kandi wamenya kuri Cristiano Ronaldo, yigeze kwirukana n'umwarimu nyuma y'uko Cristiano Ronaldo yari amuteye intebe abitewe n'uburakari yaragize. Yaje kwirukanwa mu ishuri ariko aza gusubirayo nyuma asubiranyeyo n'ababyeyi baza gukemura iki kibazo. Ikindi kandi wamenya kuri Cristiano Ronaldo, afite imyaka 15 gusa y'amavuko yaje kugira ikibazo cy'umutima ariko baje kumukorera operations biza kugenda neza. Hanze mu buzima busanzwe kandi Cristiano Ronaldo akunda gufasha abakenye, kwita ku bababaye ndetse no gutanga ifashanyo. Ikindi kintu wazirikana, uyu musore akurikiranwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa YouTube, ukurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 78 n'abantu 500,000 by'abakanze subscribe ku rubuga rwa YouTube. Ikindi kintu kandi
kuri Instagram, akurikirwa n'abarenga miliyoni 620. Rimwe mu bihe by'amateka atakwibagirwa, Cristiano Ronaldo mu mwaka wa 2008 nibwo yatwaye Ballon d'Or ya mbere. Aha yakinaga mu ikipe ya Manchester United. Mu mwaka wa 2009 kandi yaciye agahigo ko kugwa amafaranga menshi ubwo yavaga mu ikipe ya Man U yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Mu mwaka wa 2016 kandi yaje kuba atwara Euro hamwe na Portugal. 2018 yaje gutsinda igitego cye cya mbere yaje kuba atsinda igitego cyiza mu byabayeho ku isi cya bicycle kick cyangwa se umupira wo kwibenura. 2023 kandi yaje guca agahigo ko kuba umukinnyi umwe mu bahembwa amafaranga menshi atubutse ku isi. Aha nubwo yasinyanyaga kontra ye mu ikipe ya Al Nassr. Hanze y'ikibuga kandi icyo wamenye kuri uyu rutahizamu ukinisha ukuguru kwe kw'iburyo cyane cyane, afite abana 5 aribo Cristiano Junior, Eva Maria, Matteo, Arana Martina ndetse na Bella Esmeralda. Aba bana ariko abo yabyaranye n'umukunzi we nyirizina Georgina Rodriguez ni Arana Martina ndetse na Bella Esmeralda. Uyu musore kandi afite indege imwe mu zihenze private jet yitwa Gulfstream G650. Iyi ndege ihagaze agaciro kagera kuri miliyoni 70 kuzamura z'amadolari. Afite kandi imodoka ihenze agendamo, simwe gusa kuko afite imodoka zigera kuri 6, ariko imwe mu modoka afite zihenze bayita Bugatti Chiron, ihagaze agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari. Akagira kandi inzu mu mijyi itandukanye aho yagiye anyura hose, nko mu Butaliyani, i Lisbonne muri Portugal, i Villa Madeira muri Portugal n'ubundi, ndetse inzu nyinshi azifite i Dubai. Akagira n'inzu nyubako zihenze mu mujyi wa Real Madrid yabayemo igihe kinini. Afite kandi isaha yambara igura amafaranga agera kuri miliyoni 2 z'amadolari. Ngayo nguko tuvuza ibigwi n'amateka by'uyu musore twabwakwira bugacya. Ahubwo munyemerere nanjye ducumbikira ngaha, tuzagaruke dusubukura ubutaha. Yo gutegura iki cyegeranyo nakikugezaho nitwa Jean Pomsen Nsanzimana. Iyi ni Nepo TV official. Kanda subscribe, share na comment, ubundi ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Ikindi wazirikana, aya makuru tuba twayatuje twifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Britannica, Google ndetse n'izindi. Murabeho, Imana ibarinde. Hasta la vista.